Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Dibom kita. Tidak. Tidak, guru. Mau tanding guru. Oh, bawa pasukan. Mereka guru. Lanjut dulu. Kasih banyak guru. Halo. Insyaallah. Insyaallah. Nah bom kita weh. Oh, halo, assalamualaikum. Astagfirullah. Panas tubuhku Setiawan, panas, panas. Emang si Setiawan emang panas. Saya pun jadi panas, Besti. Mahmud. Makanya saya bilang dari tadi di sebelah ini main-main di sebelah ini. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ngaji lagi tuh. Tadi tumpeng Quran surat Al-Mulk. Oke. Mau dengarkan juga kakaknya? Mau, boleh dengerin dulu. Oke, barangkali di sebelah ada juga yang mau pindah ke sini. Apa tadi itu paus ya? Apa tadi itu? Bukan, itu perahu Bargas. Oh, saya itu rindu sekali sama paus, Kak Salma. Nggak pernah tengok itu paus. Iya, sama. Oh, sama ya? Aduh, ternyata kita sama. Apa tadi ya? Requestnya? Al-Mulk ya? Al-Mulk. Jadi keringatan. Itu 43 detik lagi. Oke. Saya kepanasan di bom tadi, Besti di sebelah. Iya, sama curiga deh yang gift itu akun goib ya. Kita di bom Besti. Ya Allah kering. Oke. Kita sambil putaran kemenangan kita mengaji. Oke, kita dipunish. Korban versus Kori. Kotak untuk mencintai kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Oh, tenang. Calon imam yang baik. Alhamdulillah. Sudah tampan, suaranya merdu, Alhamdulillah. pintar mengaji, Masya Allah. Ya, di sebelah pintar ngebom. Roma, Rika, tega sekali dirimu, Rika. kenapa? Kenapa kau? merdu. Kenapa engkau begitu tega mengebom diriku, Rika? Tidak tahu, bukan saya yang mengirim. Itu bomnya di sebelah sungguh terlalu. Minggu nikah aja bang. Panas kau Nikah bilang kayak gitu sama orang lain. punya istri itu bang. Orang apa nih? Orang pribumi. Oke, Roma punya istri. kakak mau turun atau di situ aja? Oh turun aja nggak Oke, apa-apa. siap. Nanti kakaknya mau pick sama yang lain toh? Iya, semangat. Oke, kakak. Terima kasih sudah aja bertarung malam ini dan saya dibom. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini baca dulu baru kita lanjut bang, kalau dapat poin aku gitu bang. Anda usah lah bang, sehingga di sini saja ramaikan tap-tap layar. Aku tetap mengaji untuk kalian teman-teman. Memang suaraku, ada Samsudin masuk. Halo, hootenan. Ada hootenan masuk. Auzubillahi minasyaitonir rajim. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. ما شاء الله حمز شكرا شكرا. Ya Allah Karim, mana tadi ikan cendol? Sudah keluarkan cendolnya. Hams, syukran, syukran. InsyaAllah sebentar kita lanjut. Ini keringatan saya di bom tadi. It's me, syukran. Kita lanjut ya. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Sadaqallahul azim. Kita jeda dulu teman-teman ya, jeda dulu. Kak Ocha, thank you mawarnya, thank you. Keringatan saya dibom tadi besti, dibom. Kak Ocha lihat juga tadi saya dibom. Luar biasa itu. Ternyata yang kita lawan itu. Siap Bang Hams, syukran lo sudah mampir Bang Hams. Syukran sudah mampir, sudah berbagi pengalaman kepada kami semua. Tenan. Setiawan. Lelah diriku besti dibom. Iya Bang. Dibom kita. Kita makan pisang lagi. Baru kita lanjut ngajinya. Bunga, welcome bunga. Bismillah. Dibom kita ada tidak terakhir besti. Ya Allah Karim. 3 detik terakhir kita dibom. Allahu Akbar. Ayo guys, bantu share, tap guys. Ramaikan Udin gede nyali. Udin gede bang. Setiawan. Cantik sekali TP-nya Abang Setiawan. Biorka. Jadi keringatan saya besti. Bintang alam, welcome. Welcome Koko. Welcome Koko. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Ini itu Kang Cendol. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو
رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتكم بماء معين. صدق الله العظيم. Masya Allah, Koko Bintang, syukran, barakallah, syukran, barakallah. Kak Nur, nah, apa lagi nih akun gabut? Ngemis, ya Allah, ya Karim. Sakarat mulah. Ini tanggapi itu teman-teman itu. Akun gabut. Ngaji aja nggak usah ngemis. Iya, memang saya ngaji ini. Mana saya ngemis? Aduh. Itu. Kak Nur, barakallah Kak Nur, barakallah. Sakarat mulah, mau ngomong apa? Udah cepat keluar, jangan sini lama-lama, nanti panas. Nanti setanmu dalam dirimu ngamuk-ngamuk ketika dibacakan Quran. Mana? Yang ngomong itu bukan kamu, Besti, tapi setanmu dalam dirimu. Mana nih kalian sama? Yang Allahu Akbar. Ya betul, ngemis sama siapa? Betul. Itu udah, enggak usah itu akan. Kita coba itu tadi, itu kita dibom itu sudah masuk kalian ti. Kita dibom. Iya, saya juga heran. Sehingga makanya di sini saya cari-cari akangnya ndak ada. Itu kan ndak ada. Makanya saya cari dari tadi ini kemana? Tapi typing. Allahu Akbar. Baik kami semua teman-teman. Kalau suaranya kembali normal kita ngaji lagi. Santai saja. Lagi mulung tadi di demo. Allah. Ini korunnya ada di atas. Ini ada di atas korun ini dilempar tadi sama Kang Cendol. Ini dibuka ini teman-teman. Apa masih gimana ya? Tidak paham saya ini. Gimana ini? Dibom siapa? Aku terpegat sama ada 3 orang. Indah ini. Tapi oh biar gak dijambak katanya. Iya. Oh bisa gitu ya. Nanti kepala cari juga lah. Jadi tadi itu dibom begini. Saya kan ini ngaji. Ada yang undang begitu. Oh kosong. Ada yang apa namanya? Ada yang undang untuk PK begitu. Nah jadi saya terima. Sudah itu. Tapi awalnya memang dari detik pertama sudah langsung 100, 200 anunya apa namanya itu like-nya 100. Jadi dia ketawa-ketawa aja dulu dikasih apa tadi itu 2 dikasih sama Akang itu. Ketawa-ketawa dia. Sekalinya detik terakhir pas mungkin 3 detik, 2 detik langsung kasih keluar apa katanya tadi itu perahu but ya. Aduh. Padahal rencana tadi itu kan dia win 9 kali. Dia win 9 kali. Mau dipecahkan winnya sama teman-teman. Tapi mungkin kan akan sama teman kita yang lain tidak nyangka kalau di sebelah ada ininya. Sudah di 2 detik terakhir kita di push. Allahu Akbar.
Tunggu dulu. Tapi kenapa tidak ada naik? Tunggu dulu kalian itu. Kenapa tidak ada naik? Langsung kuliah ini. Kaget saya lihat ini. Ar-Rahman. Siap, Ar-Rahman. Siap. Ini surah favorit saya ini, Ar-Rahman ini akan. Ini surah favorit saya. Cuman belum hafal. Ah, ini masih perlu dibaca-baca ini. Spesialis ini, spesialis kan. Ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف
الصرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لهم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.